Kardong. Nonar jutha peni Karbifran Tambrita Angton Pen. Nijang Karbiang Long Bitung Yamisi Constituency Long Pini, EPHO Sia Song Tumpen. Protest rally Kipidupon. Article 244A Kilong Jepatak, protest rally Kipidupon. Non malom EPHLC Ratcharia Songotum, Dodi Sang Sipen Sorkar Kachari Bomatumap. Article 244A implement Serak Nangchi Popothak, Wothat Langso LSC Angkang, Mass Rally Constituency Wise, Kido Kapardun Ronason Totsi, Pinili Totsatami, Bithung Constituency Kaparlu, Tumtun Hitialong, Bangkaro Susi Amulugotumben, Mass Rally Kipidu Pontuhut, Raikom Sai Ketum, Intang Kring Pen Kangdunsi. EPHLC Asongjapo Tumapan Kinep Pontu. Jasmet Pet K EPHLC Asong Pen K Kimangaputak, Sorkar Article 244E implementation Serak Nang Popu, Amas Rally Kipidupon Tulong Along. Raikom Sai Ketum Pen Kangdun Pitlo. Sitami EPHLC Asongapan, Kikroyara Tumpen, Lasua Kachesonki, Asapta Apiana Chiruilisi, Mas Rally Abang Pachun Pondom. Lapen, labang so mas really kitang bomapor. Raikom sai ketum, kikang dun bomapor. EPHLC Asongjaku, Dunes Borongpa, Chesongbi, Milong Kiri Teron Lapen, Anan Pangcho Tumapang, Nep Ignang Dun Cheklo. Kinep Kangnang Ponahut Dunes Borong Parpen, Radapan Kitante Kanglaki, Hempreka Parman Kachesongamidi, Mentunita Pamep Nangi. Kailong Ria Parman Kachesongki, Sonsuria Kisungasaki, Doveklo. Lasi, ning binangi, ilituma kimang chunchitikki, kachesonga media bangki, pamip nang ilupusi, EPHLC aradapak kanteka. Lapin EPHLC asongpen labangso amas rili pachut ponderapi, EPHLC asongjapo. Bikram Hansi pen kaningchi ponki, BJP RSS atumsi, nilitum EPHLC asongap. Rili kapadam longli teja phansi, Raikom sai khiatumapa, nang pakhang dungo. Bontami, EPHLC Asongap, Kikroyara Datum, Lapen 6 Sidul Intang Nangchi Lapen, Article 244E implementation Serak Nangchi Po Aradatum, Pena Akachesongki, Jonghile Kamki Dunon, Jonghile Nangchinek Dunon, Kachesonga Medeki, Mep Milupusi, Radathing Nualong, Lamthi Jaipo. Democratic process of really kurisu ami a protest to koi donkol eta lage etu nohoy ration card lage etu nohoy arun nodhoy scheme kane nohoy galwa kane nohoy rasta kane nohoy article 244A immediately implement koribo lage aro jiman arrest kurise illegal duty kora pisot Amar police bila illegal duty kuri kini arrest kurise ekotot unconditionally release dibo lage jodi release no hoy we are going to gherao Boythalangso police station Dongka Mukam outpost ami gherao koriboloi ready hoy Pakai nang bengsa nang rat tumat tangan ning cepat bobang nek. Kachisong bangke, kachisong me de bang lakan sosiasi pakan nang lalu nilihin get. Demokrasi ni tu mahok pada kan saya nahi. Hempel lalu ini tu jangan. Chenthong Hawarlong Inut Murinto LP School SMCMA Pu. Party alam kepithe ongamat arpu pen kepe sunopothak phirangkiamai kepidupong. Nijang Karbianglong Lakha Kithom Chenthong constituency ke parlo Murinto Biarong LP School along. SMCMA Pu Muniram Tiron men arpu kang than peda puthak phirangkiamai inninang koklopusi lamthe paklang. Muniram Teron Kidam Tangarni Inut BJP Asongolong Kang Tangkring Asongjalo.
Setami alangli kopi koson aning kidopen BJP aphan aning kache thidam kabiluni kidam tang iru yaprang alangli hemalong BJP alama pasun pen puthot APHLC alama inthurponsi APHLC asongalong claim dun pami popupen alang liphan thangnat kaching ki kachethan abi pen men school SMC ame phuar pupen than pet pusi pachini po lapen APHLC akongchun bang chondro terona hinpet towar lapen arphegador kabidet amate arphega moholatum tangka kele ken parpik puthak lamthe paklangpo lapen towar sitami abatai selam po pulam thi chichakchot puta ningje po lasi lason chichakchora bang claim tidera misen towar kaslam da prangchia phansi non kidobo ma sarkar aphan chuning po Kardom, nilimen bange Sri Muniram Teron, nilirong bang dak murin tolo, la si nang tum media korte dhuan nang hang bange la puson loje, ke damtang eroya prang nili bang mane aprang ke BJP song si claim bomb lo, la so BJP song long claim bomb beneli hema flag bang nili pasun si APHLC flag bang si nili inthur thulo, la so kang thur jo nili phana bang ke non isia problem ang loje dak murin to LP school long bang ke nili sinon present bang ke president claim boy. Amasi la BJP song tumbang nang pulo je mane asong a prek chingbe dun lo pulo te la so school long bustame president hoy pentai thana hin puselang tum nilphan mane berta na pilo asila so berta ka chelong teng pen alang tum bange patumi no we bangla tum chingki chingwai lo la so ka chingki chingwai long pen nilphan bange nang than pet lo asi BJP song long do de pulo te school long president anta claimun eloma mane adut ka prek tum mane asong a prek tum la school long cherap dunun eloma la so puthak sini linang sumpan klarda wai sapen kapachini phansel tuphan chuhang lo tang teneng phan ko masi laso berta nang kapale iklo laso berta na pale bangge laso lo je mane enun mun phan phunang ko lo je nangge non ge pini pen ge asong aprek dun je pot na bangke la school long mas tame claim long lelo ama sine li ajudulo tangte nang tum phan kumalo laso mane order nang pige pulo nil tum phan ke angsong masi berta na pilo pulo lasi angsong bude kumalo pulo angsong pulo jeneba non present chin thong MSc lang li Sara visit crew of Hansamen and he la pen logote mondol a committee phanjalang tuma koi pilasi la solamang ko ana hok ne bang ni taklar da chin ni lang stame alang tum a koi ke pibange la puson hello ko maramuni sinang li phan fu nang ke lo pe na chingki lo nang li amen la pe na arong la son khachini doing ma phone nang lo bangke la lo la da non heri dak ne tuma PS along inut BLCC member clan long aling borsing lek thelong sin phan phunang ko lo je nang phan bangke immediate mane pini peta bong sinang phange la song hoi penke na pasunang pota ho asi la so puthak bang nang kopi si pujima pasun phan punang ko la he la so bang ne reply bidolo je la ke mane yong sinang tum BJP song along do de pulote clemon e pulote la ke rat si chini pu pusini thak do lo tang te non bang ke lapu nang thanik pet pen nu ka prek han tong pe ki det lo ma mate lapu nang li phan bang fu nang lu pen lapu nang thanik pet pu cholo nang li phan nai pu bang ka mane la son de mane ni tum committee bang phuta enu ta chini onde la tum aning e hang mane jur je boss man si bahani ke thom na tum che tong man si sia lu tok der lo stame arona te mala tum claim kelang mane to da phest tamne nili headmaster nili long manglo alang li ta pulo esi resolution do nai la so resolution along bang alang ta signature pi do na lang sil stam da thengon long lang aneli phandal hai berta we nili amal stame signature chipi do na sil marin do long lang stame la so ka go APHLC mane tang kring ka byang long di bang saw che thang tup asong lo la sila so song long nili ninga che thedon bang ala pulo je song kwa ne dolo hempregamen pen stame la tum bang ke dode pin mene non stop pen alang tum bang ke hemprega joine la tum sang si pin pena tum mai thai bus tame no antaing tonte la si ninga che thedon bang ke alang tum bang ke ahoga hap kar byang long rar phan hempreg ab chi song piwek po la rat kar i tu article 244 e putha alang tum chi song vek pu ni ninga che thedon na sinin ni la so a piece as song bang ke ni ning klar sap meneli mene jari chipa ok bendalo la sinili ke puji bang ala lo je ke damta por honil tum phan pena amune tum narbok lo je alang tum ke BJP song bele mene kong heri pulum APSC ke dun kali putan tum phan narbok stamenil tum long approve do ke damtang alang li horan sing be MP ke thuru stamenil polling station long bangai nili si DLA 2 lo plus nili si polling agent ke do lo nili la haya documents ta nondo ako second wang thulo MLA election hut bustame neli BLA 2 la pen ke polling agent ta neli rup sing choron ake haya farmante neli sidudulo BJP og hui sidolang echelam
nili tu nili bangke epis la chi ke jon pu ke avela same so putha ka bang nili puthot ni phi ka chiru thusi BJP along ke kamachi or thunje bangke nili ke avelo nili ke sidha sidhi lo non pu pe nang te tang lo nili ke latuma song dutik ka bangke nili ke pu epis la chi phansi jakong du ans tame chirap dun pu pusi klardak wai sap pe nili ra hong jai long paklang Dilai Police Station ke parlo Dilai ge da dung kapang ni naka checking along pinian kang sampor phai sira minute ke papor malong Raki hormu mati morphine pen kewan bang hinge tum rai ko masai kheri deng kacheng nang berta nangle Pinianer lo por phai khri ra achite mapor malom joy pen berta kilong ateng pen Dilai ge da dung naka checking kapang ni along Dilai Police Station au sila pen rai ko masai khetum anparta 20 BM CRPF apitungatum Dimapur ana thupen kibang Mahindra car WB02BE3503 along Kirika kuruk kipidu ponahut Rakio hormu mati morphine linni ra grams kriketom kilongdut Rakio hormu kibana tung West Bengal North 24 Parganas District Bonga Police Station keparlo Saktigar Bonga Wasor Alok Biswasa Supo Sindhunil Biswas Artain ko arap holapin tu hindi artain ko arap hopusi pangtek ponlo. Pinigar prime time kila pansakang ton paiklo 2 May thak May kurang tu.